Talofa. Malo soifua. Mai tato. Atai le tua wa ulia mai nei sa mo mua nei masina lo nono. Afo fota sama malo lava le ngalue malo fo ele. Fa malo losi le malue malili. Ya. Lua nei bese fo I bese tato nei tai hao. Na mafo fau I le lofo le tua ni wono ni masina ila ntausina malana le leonga I tato famesina upule mai le salamu na bi pese atu ia te ia I le pese fo ia oto tama lie maleleo fia sing to him a new song, play skillfully and shout for joy. Ia Manuia le tua I lau tapenanga po lau sauni lima fo ile vi inga I le ne yasu sapat. Mato te pepese, male fai te, tua fio I le mene, le sili ese, ia I fo atu, le lagi, awa e paia, le tua le tolu. Mato te pepese, ale fai te, o fio I le mene, le sili ese, ia I fo atu, le lagi, awa e paia, Yeah.
tapo i ka ile tua. We
have but one purpose this morning. It is to sing unto you the glory, the praises, and the honor. Let that singing be limited, not be limited to just our voices, but also our thought patterns, our biology, our unsung praises from our hearts. Would you receive it, O Lord? O mātou o mai e tii I lau whio I ni tai ao o mātou o whie. Ai le mawhai mātou na whai o le nā ngā wenga, a whai le whatasi mai no o ngā mawa ia. Le mele a whio mai a ngā mawa ia e, au li tia le me nei, o mai ia e mātou le loto maurau. Mātou te pepese ai o I inga. Ilo swafa ki wiso wa laila mātou tāwa sana. Amen. A tātou a mata nei sangi nei le pese. Te te ngai tātou e special choir pese le fitus putou e le rofo o Yesu.
Let us pray. We're gathered here today, Father, for the purpose of giving you the honor and the glory. And we do it by making time available for you, by preparing our clothes so we can present ourselves presentable, the hymns that we sing, the scripture that we read that comes to us from old tradition. We're fellowshipping with our families and feel connected to this facility that was built for us 100+ years ago. These hallowed grounds and the early settlers that settled this space, if we just sit and ponder that reality, we are grateful for what you have done for us. So we come now and offer you our praises, our thanksgiving, asking that you will receive it in your grace. O venga na tutupu leli e moli mai le soifua ma le ola o nuku malau e kalesia. I le nei tai au mātou fie. E le mawhai e le tangata o na whamata reuna. A mata mai lawa e le nei whale mātou te le whauina. Ta vale mātou te le ngaosina. E o lawa i le manawa o lo mātou mana waina i le ola e le so mātou lea. O le mafuanga le nā e te taua i auna lotu mai le tangata i lo whale tā kuai, i lewa yaso ma lewa yaso. A wā ua tele o whamanuiama i ai mātou. Whamanuiama ma aia, e whapenāfu i whamanuianga le ma aia. Lo whaososoina peo mātou loto e le ita na whawhau mai au mātou teine muli. Leo o mātou tua e leo mawhailawa i mātou na te ese mai. Le mafuanga le nā mātou te mai e lo whale tāpua i lewa yaso ma lewa yaso. Se o mātou whaia le ngā luenga e nāo i mātou lawa e mawhai na whai. O le whanofo file muina leo mātou maoli i tutonu i ai mātou peto tasi. Mātou o maema mātou pese i o vi inga. Moto ifo i ai mātou leo winga o upu na tuku whatasia e musika mai lātou na whawhatuina nei pese. Mātou whaitawina fo i upu mai lau o fionga pa ia wāna mua ona teimi o tu pepa. E ta mawhailawa e ta pena o mātou maoli a wāle mawhutanga wawalalata ma lau o fio. E peo nei ai le amatanga. Telefo i lava mano no ai lotu mātou te lotu ai o mātou lotu mai i le nei lotu Samoa lotu te iti. Ona ui nei na paputisoina ai mātou ma fofoina ai lo mātou wola kerusiana. Wala au mai lava isi lotu ma whamai ui nei o roi ai le upumoni. Nei o ia ke riso malo le musputasi seneturi. Ia o mātou fili lawa le nei no whanga ma le nei teimi. Mātou te o mai e se o mātou paki ei le tū pāo lo la e. O la mātou te talo oe te tū lafo ina i mātou. Mātou te o mai ma te talo ese te tō tasi. Me o lo nopia e tangata i lona fale, lona fioama. Ai tu foi surordino o lotu mai o wala ese lau whanau. Ale o le teimi nei o e lua. O le nei lawa lo mātou whanau nauma le li Ia Manuia i mātou. O wā oi ea a mātou wō i ai pe a whai o ia te oe le manuia ma le manuia atali. A mātou sa ili e ia te ai pe a whai o ia te oe le ola ma le ola e whakabau.
Mo ilawe leo te tele mai isi whata manu le lorolangi. Ma whai mai o I nei le file mu, o I nei le manuia. Ia alo kumoni lava o mamasangia na atua. Au le tua o atua, le tua na whaali manino mai lo walo o Yesu Kiriso, lua awhia tau sanga tamu ai. Lena maua e misionale le malosia, watu ele neita le lei o matu lau le ele. O le tua le nā leana whaua le nei o lotu 5 se furu tau sanga tamu ai. Le tua le nā o matu wala usu mai le neita e au, se o matu sa ili. Se o matu tani whaitau I le wala au mai o lau fio I o matu tangata maru. I o matu stalo le I whaongaina matu tau whainga whatawa. A matu taro talonga pespesenga matako inga whaitele. Matu te paia aile, tu paolo la ina ia maua I matu le file mo malamanuia. Ola matu stalo le I yelo whaunianga I lo kalesia nei. Lo whainga wenga o apo, whatua, whionga I liing tu mai tai te akono. I whaimanuia tupulanga Talofa, mawhtanga tinama tu mai tai. O matu te pena ina le nei mila, le nei e kalesia ma le aulotu, e utu I ailo finangalo. Moli mawina ailo o lofa I o matu tangata, I a tausanga o mawai. Ola matu stalo le I whaola ola mai I la kalesia. Ia o ngā matu activities ma mea matu te whaia, e whatukula I ailo matu whatutua I a te oe. Whamosali ina ailo matu mori mau I lau fio marolofa. I whaotele ina e fōi le fina ngalo lau fio I o matu loto taitotasi. Talo ni e whamaina fōi ngā ruenga fola le nei e kalesia e lana podcast. E whaima o wala e whalautele ina ai le fina ngalo lau fio I aso le vai aso. Ina I o waini tau valea ina I mātou. Pe anau na mātou whaalongo I lau fionga. Ai mātou te le whaia. Ne te I ua whaua I mātou ni whale I lungo ni one one. Ina ua nao na mātou la unga I la upu e pangālea o mamao la mātou sa vali. I aso le vai aso. Me leo la mātou staro le I whapea na mātou utu ina o lo fionga pa ia e aso sama mātou sa vali ia I aso le vai aso. Ia whape na ina foi o na ofo I atu le nā mamanu, le nā metaphor, mō lo mātou o tunuku o lo tāpo e mai ma whakafonga mai. Ina ia so ula e pēr le tala le leina watu e misionale I o mātou lau ele I tausanga o mawai. Ia ma le neifo I tupulanga o Samoa o whanana mai I le nei o tunuku. We thank you, Father, for this idea of stacking, where we bring our individual persons and without judgment, we align it with your values as it is manifested in community. Throughout our families, our extended families, our family of faith and church, this whole notion that we are a small part of the mosaic of the Catholic Christian Church around the world. This is comforting for us. We know we don't lose our individuality when we gather corporately. At the same time, institution does not quash our uniqueness and our imago Dei as we were made in your image. We thank you for the work of Second Samoan in the world. We lift up its leadership, not just the pastor, but also those who are participating in crafting this space for our people. We continue to ask your blessing on our elders, bedriddens,
and those who are participating through us online. O mātou te talo le li e, mātou ina atu I lumo la o fio, a wenga whamisionale le nei au lotu. Le tau mawhai pe ta lai le tala le lei, I o mātou tangata, a me se I la tō o mātou mangana whatasi. Le talo le li e te pena e la o fio awa noa, whamanulu e la o fio loto o mātou o tunu. I me ia ua nei o na lātou whalomo leo, a ia sāpa vali e fui. Le ta ape mulu sala lau o nuku malau e kalesia le nei mai aso. Whiau whitele ma whiau whitei tutasi. Tātou malau fio e manuia ai ne umu. Whamamoe fo I o nisi o whai malama, te liu te fo I mai. Nisi fo I o la malanga e se atu le nei mai aso ma le masina. Ia I manuia e o whina ngalo lofa. Ia le nāra mātou te tālo le li e. O mātou se ma a leo. Me o mātou so ona whai. Me se wholo mātou musua e tari whitau le pala au la o fio I o mātou tangata te tutas. Ma mama mangalo le totolo walo Yesu Kiriso. Le swafo Yesu Kiriso lo mātou li I ma lo mātou whaola. O mātou ole ma te tālo tuai.